Kastalatibyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan ka ngamin na naparamag? Tapno saan da ka nga apalan ken mamaysaan dagiti karubam. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Nangala ka manan iti hulugamon. Ay, di ka katagyaman. Tada pangirifan ka dagiti makan dito balay. Di ka la sumarsardeng aghulhulugan. Ay na, ay. Saan Ay. ka man agbannikas dito ay? Ingkakit din ijay taltalon. Kontrabida ka launay, mate. Maring, saan nakadaw-dawatan iti panghulog mo di tarif Tawari agsangit ka, di kay kanapulos. Saan to dumawat kan ka? Na, Ay, kunamlan asino kang agsasao? Uray si kamat kat pakairanudam daytoy. Manong addan ref tayo. Hoy, saan mo asang kalukat na mapirde? Kitaag nga rod no adda karigana. Ay, pumanaw kayo man dita sangwan ng tiref. Ningamin len, lukat-lukatan na. Awan pa'y karga dayta. Iso asaan nyo pa'y alukat-lukatan. Nanang, anya nga ti ikargayo dita. Ignorante talaga. Siyempre, makan na. Amok si kaat ignorante. Pumanaw kayo man dito sangwanak. Ref laang, pagapaan nyo manan. Saan mo nga istoryaan taamok no anya ti umay mo ibaga? Ha? Amumon? Ay, naglaing kamutan. Kat nakitak gayam nga in-deliver da jay refyo idi kalman. Ay, inun-una anak matan. Oh, makitam, iso ti istoryaan ko naktumot. Ay, maray, amom no sagmamanuday chay. 10,000? 20,000 pesos. Abay, nagninan? Katwan kastala tibiyag Ada nga rod kwarta paggatang me. Ay, kunak nuhulugan. Anya ti pagkunkunam kada kami. Awan pang cash na. Ay, baknang kayo atalagan. Wen mare, akluno kun at talaga baknang kayo. O sige ha. Panawan ka pa. Tama pa na gumatang iti karne nga eref ko. Karne at talaga? Ay, sabali at talagang tibak nang. Anya ayat ti pagsuswertyan nyo, mare. Anya, mano akilo akarni ti gatangam, mare? Unay mutan. Taulitem pa lang adamagan. 1/4 kunak mat. Nagadu kayo amangan. 1/4 laang ti gatangam. Si kamot mare. Lakwan nakitning. Taagawid akon. Taagluto akpay. Ay, wen, amok adda baro a refyo. Siyak sa lang matinakaiturad agim matang itiref. Wen amok. Ngamin, baknang kayon. Kun addamat day ti ref ko o kitaam. Daan daytan. Kaano pa'y aref mo dayta? Medyo agre-retiren. Agtigtigerger nga rudon, mare. Ah? Aglalati pa yun. Ay na, sa bali at talaga tibak na nga, mare-mare. Apaalam man ako ni Kumarim Amaring. Kasano, adda baro aref na. Managapal kamatlaw na yan. At dangarod igatang da. Hay, maperdila ko maadagos tapno saan na nga ipaspasika. Nagdaks matdaytan na panunot mo. Nasakit nga rod tinakam ko. Taidi pa yung ar-ara paapag ti maadaan iti ref dito'y balay. Ala, aglisi ka man kit di iti pagnaak. Tamapanak man maki-birthday ka ni ko. Pare ka na ito. Sige, ingkan, ngamne. Agyawid ka di mo liplipatan. Ay na, day tala ti pagalistuam mo't. Kaadwam ti isupot mo, agasam day ta bayadan iti kuryente ngay. Apay manin aya. Nakaunje ref ure awan karga na. Aguray ka ngamin Palpalami isak pa'y nga rod. Adun to ti maikarga dita. Kas kumitian niya. Ket, anya talot-lutom ngay. Bulbulong manan. Anya tilawak mo dita. Siyempre,
karne. Di ka man dilaw. Basit a karnay. No. Sa nga palanggana day tabulong. Lao kam lang iti basit a karnay. Nanang! Nilain! Oh, sang kay lukat na daytoy ref? Anya nga agkaralukat. Namisan ko lang matalinukatan. Anya naminsan? Naminsan nga pulo mo nalinukatan. Pulong kala pulong. Pudno mata. Awan lakat, umay mulukatan. Kit-kitam lang arudan nga awan karganan. Uy nga rod. Ada nga agpay suref. Ngam awan mo't kargana. Ay, sus na kay. Nagadunday to inyawid mo akarnay. Ay katap numapnag ka. Adda naluto. Adda mat sana naluto. Maperdi ada gitoy. Awan mo't ti pangirefan tayo dito'y balay. Agpanunot ka bakit? Nagkapoy kan. Anya ti kayat mo asawan. Amaw, no apay anang iyawid ak iti ado. Gapo ta pinanunot ko. Ng adda pangirifanta kadagita. Kasla maawata kung ti kayat mo asawan. Ay ipalawag mo man pa'y basit lakay. Anya nga iti serbi na day takagat-gatang arif ni Kumarim Amaring. Ah? Ayun kaya man niya. Wan lakay. Naglaing ka ngagpanunot. Ala, ingkan iparef. Amin na gitoy? Ay katun Alaykan. Sige. Mapanakon. Mare, saan ayang nga darefyong? Katuan, kagat-gatang nga rod. Ay, Mare, mabalin ka di nga iparef ko da gitoy? Ah? Sige na, awan nga min ref mi, Mare. Amumutan, marigrigat kami at talaga. Saan mi akabailan ti gumatang iti ref? Imbag kada kayo at tabak nang kayo. Saan ka ding adajay daan arefyo? Nadadail nga rudan. Aglalati pa yan. Aya? Wun. Wala. Adamot ginatang mi abarbaro aref. Sige nga rod, Mare. Iparef kunda gitoy. Sige. Ay nagyaman ak, Mare. Bak nang kayo nga mi na talaga. Apay, anya jay inted ken kaniloy da, Maray. Adayamot. Anya ko mga iti itadayjay kat pirmimot nga awan ko kwartada. Adda mo nakitak nga inyawat na ken ka ijay balayyaw. Ah? Dayjay? Imparef na karne. Ay. Sabali at talaga ti adda bukod na ref. Nana. Iso ako na kaniloy da. Sige, iparef mo latan dagita karne. No kasta, mabalen ti mangiparef. Ah? Agparef kamot, Nana? Saan mo nga minin nga agandar daytoy ref ko? Iparef ko kumadag ito'y frozen foods alakaw. Sige Ay, Nana. ay na, imbaglakit din tada kabak nang akaro pa may. Agasem, nakagatang ka iti baro aref mo, nagpintas pa'y. Sika matiag lutluto. Untatang, mabisinak nga min ang nagbasketball. Anya day talutluto maya. Mangiprit-prito ak iti karne. Nay, nakalamin ti karnay. Ijay ref, tatang. Ay na, nagadot ti karne ijay ref. Ay, kanayunam nga rin ti lutlutom tamangan tado anak ko. Japay nangal daw kahit. Lenlen! Apay, Nana! Ay, umaynak man tulungan amang ibagkat ka dagitoy. Wala na! Ay na. Ni manong mo ngay. Makibas basketball manin Nanang, nagadudag iti ginatang mga frozen foods Ay na. Imparef dalaang dagita. Imparef da? Wan. Ni Antim Aloy dati nang iparef ka dagitoy. Dagitoy mat frozen foods, imparef mat ni Nanam Asabel. Ala! Oh, apay? Anya-aya tinakakigtutam. Nang prito da
da Junior kan tatang iti sindada. Anya? Kadno saan tayo ako kwa dagita? Sapay nagado ti imprito da. Sa nga bandihado. Sindakon aji da duma. Anya? Yes! Nangabak tayon! Junior! Ha? Tapay, Mat! Ay, madamati pa nagay-ayam iti basketball. Ayab-ayaban nagmat. Oh my God! Ate ibaga! Ay, Jack masangot ti sumakdo. Ibagam ka ni Nanang. Saan ka amapan sumakdo? Eh, style mo. Amok daytan. Agibaon ka manen. Apay nga impritom di karni ijeref. Ha? Imparif dalaang gayam day jay. Ay, mangibabayin ka. Day takid din ti umay mo ibagbaga ditoy. Ang gawid ka kid din. Nga? Aging ingat ka pa laeng, nga aging gaita? Naimas nga ro ti pinangaldawan mi ka ni Junior itay. Prito akarni ko naman. Ay no, saan tayo ako kwa dagitay? Imparef dalaeng. Kunak man no kukuha tayo. Pangalak nga, iti pangsukat ko. Sabay nagado temprito yo. Inibus yun ako man Ay, kuha. Diyak mo, di tayo kukuha. Hindi, sinuratam ko ma. Ay, una yan. Mare-mareng! Apay maray. Ay kumareng! Umay kuman alaan di imparef ko akarnay. Ay, nangag mo Ay, pangalak nga, iti isukat ko. Ah, Oh, sumungbat ka. Saan nakamulunglangan? Maray, umay ko alaan di imparef ko akarnay ta ilutok apang rabi ime. Ilaok ko iti balatong. Kuwa maray. Nay, anya di tayaw awat mo kanya. Ay, dahito laangan tinabati iti imparef mo. Ay, bayadak laangan jedad duma. Ay, pasensya ka na. Sindayaw! Ay, kasano ka jak mo nga emprito dagiti agamak. Awanak diti balay. Ay, isa bayadak laangan numano ti bayad na. Sapay jak kinilo. Amok pa'y itan numano ti presyo day jay. Pasensya ka na, maray. Sapay naanger kundi balataw. Oy, Loida. Agtal na ka man, Mat. Pumanag na ka dito isang wanak. Ay, maulawakan ka. Tulungan nakman amang panunot, numano ti singirenta. Day talaang ti pakariribu ka am. Mano akilo day ja iti tansyang. Ibagamon ano manong. Tila pagproblema am, Mat. Umanay nga tanji sa nga ribo a singirenta. Ay, ag-relax ka man. Agtugaw ka. Hay, di nakpagtugawan tani. Nakaro a mariribo ka na. Agtugaw ko ako nakne. Sit! Sit! Ayun na yan. Aramidon na mga asawn. Ay, bye-bye amon. Anya abay-bay amon na sasawam. Libre latan dayay, kasjay. Kat no saan ko ginatang dayjay? Dinawat ko laang mata. Na, kasano nga rudin di balatong anaanger kon? Makikaaruba ka mata. Makisama ka. Itaka laang matamang tad kadakwana. Basit laba nagdayjay. Isu abay-bay amon. Ay no, matayak iti bain gapo iti inaramid yo. Bakit? Sakbay ang matay ka itibain. Kita ampay mo dati dakil abil tayo iti kuryente Nanang, anda ni Nana sabi ijay. Umay na kanu alaan dyan parif na frozen foods. Kita amday ta. Gapo iti panangi paramag mo nga darep tayo. Umaydan makirip dagiti ka ruba. Nanang! Nanang! Adda dua ka rubay jerwar. Umayda ka no makiref. Anya, Bakit? Laglagi pa ito ya. Saan ka nga minana paramag? Tapno saan da ka nga apalan ken mamaysaan dagiti ka rubam. Nanang, jay frozen foods ni Nana Sabel. ay na, may stress ako na talaga. Kas tala tibiyag Baso mumutlang baka. Apa, isa dino ti papa na mareng.
Nakasukat ka mo't. Ay, mapanak man agbayad iti kuryente, me, nana. Ay, nagdakkel ti babayadan mi iti kuryente ita. Aya, ay na, kasano nga taday tuyen iparef ko a frozen foods. Adda tao ijay balayo ita. Taipan ko kumainton madamdama. Ay, kwa nana. Inidap ko pala ang jeref. Tawan pagbayad ko iti kuryente, me. Kalat ngamin adi makal, itinadaan kami iti ref. Ay, awanan at ipakirefan may. Kwa, ila ko kumapay nga rudan. No, adda ko magumatang. Awan mo't ngamin kwartak, tasyak ko man ti gumatang. Ay, sige, Nana Sabel, inakon Ay, sigurado ngamin, makipilak iti pagbayadan iti kuryente. Ay na, Maring, saan ka ngamin, anaparamag? May mayatlat ta ti simple apan agbiag. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan ka ngamin anaparamag? Tapnusan da ka nga apalan. Ken mamaysaan dagiti kaaruban. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti mo direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TNPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ngestasyon. Kas talatibyan! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.